Manipuri Technical University linkhanaba cabinet na ayaba pikre. May paksana haurong banggi ay busu yawan biu mina longjamgi auto driver na humpumdo suba National Film Award 2016 gi manapi na nabamade Mega Chandra Kombamda Best Film Critic National Award pina balak thokre. Fire Service ki water tender siznaduna yausang kumay manungda ising kapayaw kibagi thawombu miyoy kayana angak papongdok naragli. Kurumjari ISTV ki pau miyeng tabiri basning butaram nokjari ahan badamaroy bapau. Manipuri Technical Education की फिवम भगत नबगी पांडम नंगा सिफम की बा कैबिनेट ना Manipuri Technical University लिंक नबा कैबिनेट ना आया बपीखरे चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना चेयर लौदुना नुंगथिल पुंग अहुमदगी चथखिबा कैबिनेट असिगी मतंगदा सरकार की वांगांगलोइसु ओइरिबा एजुकेशन मिनिस्टर मोइरांगथेम ओकेंद्रना लिंकट कदौरिबा टेक्निकल यूनिवर्सिटी असिगी हेडक्वार्टर इम्फाल दा ओइगनी यूनिवर्सिटी लिंखनबगीदमक असेंबली दा बिल ओइना पास तौरबा मतुंगदा एक ओंदुना मधुगी मखादा लिंखटफम थोकपने अदुमकु असेंबली मी फंबा लेतबा अमदे टेक्निकल यूनिवर्सिटी असि लिंखटपगी तंगाई फदबा यामना लेरकपदगे गवर्नर के अयाब लौरगा ऑर्डिनेंस ओइना जारी नबा स्टेट गवर्नमेंट ना गवर्नर दा हाइजरकनी ऑर्डिनेंस अमगी मपुंसी असि था तरुकनी करीगुंबा गवर्नर के अयाब फंगदुना ऑर्डिनेंस जारी रे हाइना खलबसु था तरुक की मतम लोइद्रिंगैदा असेंबली दा बिल ओइना सोइदना पुथोकना बपनगनी यूनिवर्सिटी असिगी मथौ ताबा सेनफम पुंबा गवर्नमेंट पुथोकदबनी मतम मतम की ओइनसु एनईसी एनएलसीपीआर नत्रगा सेंट्रल गवर्नमेंट की मतेंग लौनना बाखोनगनी मिनिस्टर न मखाताना टेक्निकल यूनिवर्सिटी असि जुलाई थादगी हौगदबा हंदकी एकेडमिक सेशन दगी सेशन हौनना बथौरांग तौरी मसिगी मतम खरगी ओइना बिल्डिंग ओइना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तागेलदा हाना एनआईटी मणिपुर कलंबा बिल्डिंग की सरुक खरदा ओइगनी मतुंग ताबदा मफम चापे येंगदुना तुंगकोइबा कैंपस अमा सेमगतकनी हाइखि इंग्लिसिंगनी तरागनी थोइदा श्याम शर्मागे लेबाकलै फिल्म की मतुंगदा मैपाक सना हौरोंग बमगे आइबुसु यावन बिउ फिल्म ना हुंफुगा हुंदोरक सुबा नेशनल फिल्म अवार्ड 2016 गे बेस्ट मणिपुरी फिल्म अवार्ड पिननबा लाउथोखरे मीना लोंगजम गे नुपी ऑटो ड्राइवर अमगी पुंसीदा युमफम ओइबा नन फीचर फिल्म ऑटो ड्राइवर ना बेस्ट सोशल फिल्म अवार्ड फंगले बेस्ट फिल्म क्रिटिक ना मेगा चंद्र कोंगबम दा पिननबा लाउथोखरे बेस्ट मणिपुरी फीचर फिल्म की दमक खलकलबा मैपाक्सना हौरोंग बमगे आइबुसु यावन बिउ हाइबा फिल्म असे टीएस खेलेंबा कौबा डिसेबल ओइरबा नुपा मचा अमगी पुंसीदा युमफम ओइबनी फिल्म असिदा खेलेंबा मसामकना मरुओइबा सक्तम लांगले हिटलर इनाखुनबी अमसुंग टीएस सुधीरना लिविंग आर्ट की बैनर मखादा पुथोकपा फिल्म असिगी स्क्रीन प्लेना डॉक्टर एल सनाहलने पनबेयाई चही तरागनिथोइदा ए श्याम शर्मागी लेबाकलै फिल्म ना नेशनल अवार्ड फंखिबदगी मखाताना अवार्ड असे मणिपुर की ओइना फिल्म अमतना लौबंगमदना लाखिबनी आईएसटीवी का अखन्नना उनबदा मैपाक्सनाना अफब फिल्म पुथोकपदा सिनेमा की महाव फजन पीननबा कैमराना डायलॉग तगी हेना वारी लिहनबा यामना मरुओय अवार्ड की ओइबा मवंगदा फिल्म पुथोकना बखोना बताई हाइखि ख्वाइदगी मरुइबा कौबंग मुइदबा अखोई ऑर्गेनाइजेशन अमखक लेजे टेलीविजन सिने फाउंडेशन है मसीदा अफब फिल्म मेकर मणिपुर की मपाल लमगी समनबा मैम लातना अखोना फिल्म जी सेंसर लौद्रिंग फिल्म से कापथो अखोना थांज खुदी अखोगी मन लास्ट सैटरडे अखोना फिल्म से उल्ली उल्ला डॉक्यूमेंट्री उल्ली एड शॉर्ट फिल्म उल्ली फीचर फिल्म उल्ली उल्लगा मसीदा फिल्म से नई मैमना मसी फनी मसी कहू मसी खितंग हापचलू मसीदा चांस अमा फंगे मसीजे याम क्रेडिट पिनिंगे अखोई टेलीविजन सिने फाउंडेशन नेशनल फिल्म अवार्ड लिसिंग अनि तरागमंगा गे बेस्ट फिल्म क्रिटिक मेगा चंद्र कोंगबम न फंगले
लीसिंग चमापल हुमद्रा मापंदा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दगी जर्नलिज्म दा पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री फंगनब मतुंग FTII दा लीसिंग चमापल मरीफु मंगा दा फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स यावरुब मतुंग दगी मेघचंद्र कोंगबम फिल्म कलमनिस्ट ओइना मणिपुर की पाउचे अमसुंग चेफोंग सिंगदा सिनेमा की लमदा इबा होरखे लोइनाना इंडियन सिनेमा की दमक मणिपुरी सिनेमा चौखटननबा अचौब थौदांग लौरखे लीसिंग चमापल मरभुद्रा निपान लिंखत सिने आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर ओइबद नतना वाइस प्रेसिडेंट की ताम अनीरक पुरखे लीसिंग अनी लिंखत मणिपुर फिल्म जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर सुनी मणिपुरी फिल्म पॉलिसी ड्राफ्ट तौखिबनी फिल्म फोरम मणिपुर लीसिंग अनी तरादा बेस्ट फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड पीदुना इकाई खुमनख्रबनी ngarang yausang aroi benumita Manipur Fire Service के वाटर टेंडर अनि सिजनदुना लंबी द लाकपा मियोय सिंगदा इसिंग कापगी चथकिबा थोंग अदु मियोय कयाना फेसबुक की खुथांगदा अंगक फोंदोक नरकली मयहो लांगपोकता सिजनगदबा फायर सर्विस के वाटर टेंडर अनिबो याउसंग की इसिंग कापा ओइना सिजनकी बस्ती अंगकपनी लमदमसी लो लैत्रबा अपाम बद तौबा याबा लैबाकला हाइनसु मसा मसा की मोत थमलकले फायर सर्विस की मियोय सिंग याउसिंदुना याउसंग कुमै असि वाटर फेस्टिवल ओंथोकलब्रा पुलिस डिपार्टमेंट की लैरिबा बरुन वाटर कैनन अदुसु सिजनरम लबदी कुमै अदु हेन मपुंग फारमगनी हाइबा वापमसु फोंदोक नरकपा यावरी फायर सर्विस हाइबसी करिनो मुन्ना खंथबा फै डायरेक्टर अमदी मखा ताबा ऑफिस की मियोयबु मियामना येंगसिनबा मथौ तारे मपु पांदबा लेबाकनी हाइबदु चुमलब्रा हाइबा वाफमसिंग फेसबुक की खुथांगदा ISTV न्यूज़ दा फोंदोक नरकली अमरोंदा मणिपुर फेयर सर्विस तकी फंगबा पाउगी मतुंगिना उरीपोक्ता लेबा ऑर्गेनाइजेशन अमखकना मैहोग लांगपोकी अवेयरनेस अमा पांथोकपिनबा ऑफिशियल ओइना हाइजरकपदगी मफम अदुदा पांथोकखिबनी मियाम तिंखलकपदा खुदोंथिनियाय ओरकपदगी मिनिट तरकुलोम खक इसिंग कापलमलगा टेंडर सिंग फायर स्टेशन दा हलकी हारी मणिपुर फायर सर्विस के वाटर टेंडर अनि सिजनकी बदो इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की DC का करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना थौरम अदुबु सिनखिबा सिंगना सेंगदोरकली DC ना थौरम पांथोकनबा पुंग अमखक्की लंबी मतेक अदु सिजननबा अयाबा पिरखिबनी फायर सर्विस की दी शिलिबा सिंगना तोंगाना हाइनजबनी हारी ngase upung tarak mathorom taba matamda hangang police station gi manung chanba khabe shoi mamang lekai da ising puba tata gari amana takpada na amasire laikhidraba mioi adudi boboi mayang mayum chahi kun gamathoi apokpa ayub khan khabe shoi mamang lekai da gini thodok thokpam dagi phangba paugi matungina yausang kumai ga mari leinana ngase khabe shoi mamang lekai mapada lambi da lakpa mioi singdagi paisa donation tawduna atopakar ama khamduna पैसा लौरिंगैदा इसिंग पुबा ततागारी अदुना कार अदुदा हाना थेंजिलमलबा तुंगदा नुपी मचा अनीना तुंगदुना लाकपा एक्टिवा अमदा अमुक थेंजिनबा होनबदा लैखिद्रबा नहा असिना मखोय अनि शोक्तनबा इंथोक्तुना कनबिरमलबा मतुंगदा महाक ततागारी अदुना तखिबनि हारी थौदोक अदुदा नुपी मचा अनि अदुना तोंगलकपा होंडा एक्टिवा अदुसु का हेना अमांगा ताथोखरे इसिंग पुबा गाड़ी अदुकी रजिस्ट्रेशन नंबर ना MN053744 ने गाड़ी अदुबु थरकपा ड्राइवर अदु पुलिस ता चंगजखरे गाड़ी ड्राइवर अदुदी निंगथेमचा खुल ममंग लेकाइदगी nganba कवी गाड़ी अदुकी मपुना खुराइदगी ननाव कोबा अमगिनी हाइरे थौदोसिग मरी लेना हेंगांग पुलिस ना केस अमा रजिस्टर तौखरे अमरोमदा मरा लेबा ड्राइवर पुथोकदबनी हाइदुना लंदम अदोंगी मियामना लंबी थत्तुना इरांग हौके तुंगदा हेंगांग पुलिस ना लेकाइगी मियोय सिंगवारी सानरबा मतुंगदा यानबा पुरक्तुना चेनरीबा तता गाड़ी पुलिस कस्टडी दा थमखरे मणिपुरी नाइटोम जगोई की फिभम इचाई चाइरी पाम अमन नाइद्री हाइना पद्मश्री अवार्डी एस थानिल ना फोंदोखरे संगीत कला संगम खुराई न सिंधुना नुमिथुमनी चथगदबा स्टेट लेवल क्लासिकल सोलो डांस फेस्टिवल हौदोपगी थौरमदा वाफमसी महाकना फोंदोखिबनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मखादा पांथोकलिबा फेस्टिवल असि हौदोकपदा गवर्नमेंट डांस कॉलेज की प्रिंसिपल रंजित अधिकारी मयुम संगीत कला संगम की प्रेसिडेंट एन बीरेंद्र सु सरुग्याखी देवदासी नेशनल अवार्ड लिसिंग अनि तरामंगा फंगलख्रबा प्रोफेसर वाई हेमंत कुमार दा खुदोल तमदुना इकाई खुमदबा सुटखी नुमित हुमनी के फेस्टिवल असिदा डांसर मापन्ना क्लासिकल सोलो उतकनी सोलो जगोई सिंह योखनबा पांदमदा फेस्टिवल असि पांथोकपनी हाइना एस बीरेंद्रना फोंदोखी
एस थानिलना मणिपुर हौजिक तोंगान तोंगान बा वजा सिंगना मागी मागी कंपोजिशन मखादा नाइनटोम जगोय पुथोकनरी अदुबो न संकृतन अमदि लाई हराव बगुमना परम अमा नाइना चटपदि ओइद्रे इचाई चाइना चटले सही यामद्रिबा सोलो डांस की फिबम फगत हनबा मदि परम नाइनबा संगमना असिगुम्बा फेस्टिवल अमा सिनबसी यामना मतंग चाइ फेस्टिवल असिगे अहानबा नुमित ओइना संगीत कला संगम गे बी थाइवे मामसुंग गुरु कला कल्चरल एकेडमी गे मंजू एलांगबमना मखोइगी नाइटोम जगोय सिंग उठकी RPF na ning tambagi wafam khaktada India ka wari sanagani haire Fran asige secretary publicity Robin Khuman gi cherol amana Manipur piklabasu pikna yamna mating leina masagi lengak lon khunai lon lol mayak lon sin lon wangulon lamit lon lining lon amasung jahi lisingani henbagi puari leijaraklaba national state amage leifam thokpa sing chapchana leiduna ning tamna palambelebak amani Manipurna national state ama oina ai belengak lon amagi makhada lengak wayal thaudara matamda hauzik yamna mangak thekna kanglup kuchu khaiba malemda champion oiraba India lengak asi pokpadi lairadana mami phawpa tamdribani British East India Company na Indian subcontinent asida lalonba lakhibadagi British government na tapna subcontinent asigi leibak macha sing lokshilaga mamai thangda India haiba leibak ama sembiduna thambirambadu losilaga yamna liraba chokhatna pangal leina Hindu leibak oina palakpagum leibak macha kayagi ning tambabu ikai khumnadana British taki minai oiba tokpaga leibak asigi akoibada leiba leibak chamanga ga yankhai tarukpo tat pat tawduna lokshin ke India na leibak sing lokshin khibasigi manungda Manipur su lising chamapal nifuga mapanda India na lokshin khibase Manipur miyam gi ningthaugi apambagi amasung malem gi wayal longi mayoktani haibasi kayarak hanna khudam changdam piduna amasung wayal lon kaya phaktuna khang khraba wafam ama oikrabani Handaktasu lengak lon gi lamda yamna khang hairabi Jawaharlal University gi Professor Nibedita Menal na yamna thona fana India si imperialist leibak amani Manipur amasung Kashmir bu India na wayal lon na yadaba mongda khudum chanchin khibani haina hairakpase achumba oibedunani maramasna RPF na India gi mayokta khulai paibagi lantheng ama chatharibase ningkha tamna leiramba phibam juda hanjinna bagi damaktani Ningkha tamba hanjina bagidamak lanthengasi malem gi chatna kanglona yai amasung sogali maramasna India gi Home Minister na North East ki laloba singda khulai thadok labadi wari sanagani haibasi wahan thok yaudaba amasung masana masabu imperialist ni leibak phurup amagi ning tamba ikai khumnade amasung malem gi wayel lonbusu ikai khumnade haina phongdok chabani India ka Manipur gi ning tambagi wafam khakta da wari sanagani haibasi RPF ki achetpa lengdraba khongpham ni hari Laumi singna matau karamna poly house natraga green house manungda insang napi thaduna made pothok marang kaina puthok kadagi haibagi matangda hena mamutana khanghanaba Department of Horticulture and Soil Conservation asinduna ngasi Laumi taraganipa namadi official ani yauna mioi kunna saba farmer training cum exposure visit amangasi sanjen thongda leba department asidagi lamthakrai Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH ki makhada numit mangani chupna UP ge Greater Noida da leba Institute of Horticulture Technology da training yauna field visit chingda sar yarugada watim asibu ngasi MIDH Department of Horticulture and Soil Conservation ki officer in charge MD Hafizuddina lamthaki tungda ISTV news da mahakna phongdokhibada Department asina makha taba Manipur gi wangmada tongan tongan ba insang napi sing thabagi matangda hena lomi singda mamutana khanghanaba mafam kaya da ngasigi asigumba exposure visit sing makatana thakigani haiki ki financial year hai bitare 15-16 ki financial year sta ko exposure visit manga ka plan to jabani amana jiki hai bano ida sida ahum mamana ko card aina center for agriculture and rural development hana NGO में नहीं होगा टाइप तो हमारा ये हरियाणा दा पंजाब दा हिमाचल प्रदेश दा आई वो जगह जगह से सीधा मशरूम करमेंट था है हिमाचल प्रदेश दा अदगी कोई की जगह वेजिटेबल भी आई वो अंदर सेंटर से सीधा ये जगह होगा तो मैं पूछ ले जा कर बड़ा इंप्रूवमेंट पूरा पे आगे तक है आई वो
seeing is believing ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ Maitai Nat Lining Licha Lol Amadi Mayak Nachingba Yokatnaba Honabada Achoba Todang Loramba Laikidraba Takelamba Bokulgi Jamagasupna Mapan Suba Mapokumon Ningsing Toram Ngasi Tangmai Ban Cherau Jingkong Leba Malem Imagi Laikol the Pangtokre Maitai Furubna Sinduna Pangtokba Tarunga Mari Lenana Maitai Furub Hingana Bamadi Chaukat Hanaba Honabada Achoba Todang Loramba Pukramba Surchan Amadi Ibomcha Anibusu Ningsingduna Ikai Kunabutki Thauram aduda Maitai Furuki Luchingba Sanamahi Shyam Khundongba Narahari Amadi Atai Myoy Kya Susargyaki Iromba Meghana Takelamba Bokulgi Punsi Amadi Mahangna Tauramba Thabak Thauram Kayagi Matangda Wangangki Maasi Mitei Maruki Dumukta Apunji Katokraba Adumba Mitei Atang Bamishagamane Mahaki Thoram Basi Sahi Kudingi Tatana Adum Chathagli Hana Ahanjim Thoram Matung in Komla Kongdaki Hausikna Chingkuda Leba Takelamba Mohengi Loina Be Ibemcha Chahi Kungahundebo Haukiba Mars Kungatarukta Tamthina Fuduna Ukrul Lambigi Sajiwa Jail Manakta Kundok Lambabu Penda Fundorkli Hiramasingamari Lena Nangasi Manipur Press Club the Pangtokpa Paumi Singa Unabamada Ibemcha Ki Mabung Motilalna Taudosi Mohengi Imung Manuna Oigani Habagi Chingnabalai Ibem Jagi Yet Ki Kong Amadi Yet Ki Lengjumsu Tekle Mahapu Tamthina Puram Libasing Marilenaba Authority na Ticket Pituna Matik Jaba Action Local Piu Fungdoki Ayamgi ana bukan biri bagian NGO singkina sumba lupi jinte yamna tosa terga apa marka ke untuk piramba sumba ji koi na yam lungai jite meramdi koi ijai isan thoi besmana atau ke sumba tergadi imung dina lau ya betul tanah kayu koi tu ya betul tanah kayu jadi tadi koi dah koi nasi ni nari bermisi dia koi lain kan ba ini lo na lupa mai dia koi naga harga dia ail koi ba moi di batin lo koi lupa mai Udipok Bachaspati Lekai Daleba ISTV gi Chief Engineer Oiba Gurumayum Robindra Sarmagi Yumgi Thongalda Ngarang Bom Pokhai Hankiba Thong Yaninda Phongdoktuna Miyam na Wakan Mipam Pangthokre Lekai Siki Community Hall da Pangthokiba Wakan Mipam aduda Saruk Yakibi Nupi Mana Phongdorpada Mi Yamna Kungna Taba Amadi Yausang Kumai gi Mi Chathok Chasin Tauriba Lambi Manakta Bom Pokhai Hankiba si Wakhal Yaudaba Mali Thaudok asida Mishimina Thoklam Labadi Madugi Daita Kanana Pugani Makoigi Aningba Apamba Khara Phangnabagidamak Bom Amadi Nongmai Sizinabagi Thawong Miyamna Yaningde Asiguma Thawong Amuhana Chathabiganu Haiki Yausang Manung Soi, Yausang Manungi Angang Suomo Kai Aboida Kasungai Dabun Paugani Aduna Masi Yaragadi Amuhana Miyam Tinba Marakta Bombakahanba Habase Akoi Bazar Mayam Sumbam Jedria Bom lang chambiba ijin law sing matak tene pian de baka pe phamjariba Haukiba Mars Kunga Mathoida Pasoi Part 1 Leba Wahengbam Lukhoi Singi Loina Be Wahengbam Tarubi ke grocery dukan amagi veranda da Masakhang daba asiba nupa amagi hakchang leiram le hari asiba hakchang asi masak maming khangdok naba numit atuda rims ki mokta thamkre haina Pasoi police station gi osina khangalagri asiba hakchang asi lagriba Mars kunthra gi nungthil pung ama phawgi manungda kanagumba singna claim tawradrabadi ain gi matungina aroiba mathong mangam pangthoklakani hari Loktak BDE amasung Red Chill Division ki makada Jackline Infantry na sintuna ngarang Bisnupur district ki manung channa leiba Saiton Kaichal da lemna laing bagi camp ama pangthokre camp atuda mioi chahum lom laing baga loina na hidak langthak sing sulem na piki Numitareni Chathagadaba Residential Kauna Craft amasung Handloom Weaving ki workshop ama Changangai Uchekonda Leba Kasturba Gandhi Institute for Development Manipur ge Vocational Training Hall da Hokrai North East Zone Cultural Snatter Art and Culture Department amasung Institute asiga punna khusam naduna pangthok liba workshop asigi haudopagi thoramda Art and Culture ge Director K Sushila State Awardee Oinam Shama amasung Institute asigi President and Inaukjasu Sarugyaki Guwahati da pangthokiba South Asian Games da Triathlon masana da gold lawrakibi Thodam Sorojini Debibu ngasi Social Welfare Club Yumnam Huidrom Thiam Leisang Themna taramna okrai
थौरंग मरी लेना क्लब की माइकैदगी अचंब कुदल पोट पीदुने इकाई खुमनबुटखे सरुक याखिबा के एच लोकेना सोरोजिनी ना मिंचत पुरकपदा नुंगाइब फुंगदोके इलाका कोई केंद्र कोई मणिपुर से कोई चौबा मिंचत पोरपसे कोई लमदमसिदसु मतुंग तारप कोई हरोइब इचा इसु अंगांगबी कोई खुदिमक्ता सुमाइना इनाउपीसना तौरिबा सुमाइना मफम खुदिमक्ता पोरप नम्बो वइसनु हाइना आइगी साइडतगी आइना बोर्ड पिजरी अदुगा लोइनाना लमदमसिदा स्पोर्ट्सना अखोइगी लमदमसिगे अखोइगी रॉयल एरियासिदादी अखोइगी ngasi इनाउनुपीना इनाम होइद्रोम हाइबा लमदमसिदा इंटरनेशनल की थाकता गोल्ड मेडल लौकुना अखोइगी लमदमसिबु अवांग थाकता पुखपिरप असिगी मक्तुजा इनाउनुपीसु आइना सुकिमतिक आइना थागतपा फोंदोक्सरी नुपी ओइबेगी इकाई खुमनब सोकपा फोटो सोशल मीडिया द थागलकपा केस का मरी लेना मियोय अमा सिंजमे पुलिस नंगरांग फागतख्रे फारब मियोय अदुदी चनम सुंदरजीत चही यांखई अपोकपा लैखिद्रबा CH इंद्रजीत चनम पुखरी मपालदगी ने महांगसे कोर्ट पुथोकलबा मतुंग बेल पीख्रे अप्रैल थादा पांथोकदौरिबा असम की जनरल इलेक्शन की दमक बीजेपी की प्रेसिडेंट TH चाउबना लुचिंगबा टीम अनिना बराक वैली द चतुना भोट खोंख्रे सीट तरागा मंगा लेबा वैली असिदा बीजेपी ना सीट निपालोंदा माइ पाकनी हाइबगी थाजब लै हाइना प्रेसिडेंट मसाना फोंदोख्रे यारिपोक तुलिहल मयलेकाइदा हौखिबा अहिंग नोंयाइदा टाटा मैजिक अमा सखंगदबा सिंगना मई थारमले गाड़ी अदु खुलाकपम अनवर कौबा अमगिने गाड़ी के सरुक अयाम्बा तुमना चाखिबदा नतना युंगी सरुक खरा सुवाइख्रे गाड़ी मई थारम थवंग अदुबो तुलिहल एजुकेटेड एसोसिएशन ना यानिंगदबा फोंदोख्रे कनाना चथरब थवंगनो हाइबदु नुमित तरेनिगी मनुंगदा सेंगदोरकदबनी पुलिसना सुमखा ताना पामदब थौदोक थोक्तनबा मतम चाना थिजिंदुना मरा लेबसिंग पुथोकदबनी हाइरी इंटरनल लाइफ चर्च की तरुक सुबा फाउंडेशन डे कम फ्री हेल्थ चेकअप कैंप अमंगसी न्यू चेकोंद लेबा बेबी सैकाम इंग्लिश स्कूल दा पांथोख्रे CMO इम्फाल इसका खुसमनदुना पांथोकिबा कैंप अदुदा तोंगान तोंगानबा महिरोय कयाना सरुयाखि मार्च कुनगा तरुकता इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडोना फारे हाइरिबा बाचस्पति मयुम शिवानंद शर्मा चाही यांखई अपोकपा लैखिद्रबा होमेंद्रो लैफम मोइरांखोम बोकुल मखोंग अमसुंग खैत्रिमयुम संजोय चाही कुंथ्रागमंगा अपोकपा इंद्र कुमार लैफम सिंजमई भैगवती लेकाई हाइरिबा मियोय अनियसी RPF अमसुंग मसिगी लानमी शंगलोप PLA गा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनेदे हाइना फ्रंट असिगी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी चीफ बंकिमगी चेरोल अमना सेंगतोरकली अहानबा खुंगबुंग अंगसुंग बुंगना एलुम थौरम चकपिकारोंग सब डिवीजन की मनुंग चनलेबा खुबुम खुलेंदा पांथोख्रे थौरमदुदा MLA विक्टर नुंगलुंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल की मेंबर सिंह अमदी UNC की थौपुबा सिंहसु सरुयाखि रूरल ऑक्सिलरी फॉर पीपल्स एक्शन वांगजिंग लमदिंगना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर मैक्सिफेमागा खुशम नदना नुमित हुमनी चथगदबा लौमी सिंगी ट्रेनिंग अमंग असिदगी वांगजिंग लमदिंगदा लेबा एजुकेशनल इनहेंसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की होलदा हौख्रे हौदोपगी थोरमदा वांगजिंग लमदिंग म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर S शांति Y इबो पिशक हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन के थौबाल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर KSS बीरचंद्र SDC खोंगजोम L आशा कुमार सु सरुयाखे ट्रेनिंग असिदा लौमी यांखैना सरुयारी रफा की सेक्रेटरी E सुभाषना लमदम असिदा चिंजाक तमिपान तांगदबा अमदी शुभ नोंब कनबा अकोइबगी फिबम कायहंदना सेंथोक लेना हिंजब ngamnaba पांदमदा ट्रेनिंग असि पांगथोकपनि हाइखि हंदक युआर हाबदा मांगता थोख्रब सिंगी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड की मखादा अहानब इंस्टॉलमेंट की सेंफम MLA नेमचा की ज्ञान खुसनख्रे फार्सियन गवर्नमेंट हाई स्कूल द पांगथोकी बथोरमदुदा ADC हेडक्वार्टर ADC कांगपोकपी काइगोलान किपगान सदर हिल्स गोरखा यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट लक्ष्मी खाटिवादा सुसरुयाखि बेनिफिशियरी मरबुद्रा मापंदा अहानब इंस्टॉलमेंट के ओइना लुपा लिसिंग कुनगमंगा की चेक खुसनखि MLA नेमचा की गना सेंफामसी बेनिफिशियरी सिंगना नियम चुमना सिजनदुना अमंगता थोकिबसिंग अदु सेमजिन साजिनबा अपील तौखि DC सेनापति एडिशनल DC सदर हिल्सना अमंगता थोकिबसिंगी असेसमेंट लौदुना DDRF की सेंफम थुना फंगनबगिदमक अपेनब फोंदोखि
Singjamai Police amasung Imphal West Police Commando gi apunba kangbu amana liwa lambi ahong sangbam lekai da achat ok sing check tobada gari huran ba ani fagale hari Police ki PRO gi cherol amana fagalaba mioi ani adudi Huiram Tony Maitei chei kuntragamari apokpa achaubi wangkhai thambal khong amadi MD Salman Khan chei kungomdoi apokpa Nasiruddin Lilong awang lekai dagini makoina phongdorokpadagi silver machugi alto car ama liwa lambi ahong sangbam lekai dalaiba ahong sangbam Sanjit chei ka kuntramanga apokpa Madhuraja gi yumdagi fangki mak su phagat pagaloina na Honda City car ama su phagat ki Makoy galoina na MD Abdul Haq chei kuntragomdoi apokpa Abdul Hakim Lilong awang lekai dagi mioi ama su phagale hari Amarom the Imphal West Police Commando na Krishna Premi Oil Pump manaktagi RPF PLA Major ma thasi ki kungamanga da fare phagalaba mioi asi maming adhikari meum Shyamakanta chahiyankai apokpa Ibotombi Brahmapur Begabati lekai dagini District Asiki Commando Kangbu Amana Thongju Petulam Paktagi KYKL ki active member amasu phare pharaba mioi asigi maming Longjam Tompok chai kuntragamanga apokpa chauba Thongju Petulam Paktagi ni hari Miam gi athingba ban marakta akanba section thoranga loinana Kangbai sub division gi office hangdokre thoramaduda DC Churachandpur Lunminthang Haukip Anova office asigi SDO Sanminthang Lenthang Kangbai gi chief KT Wifi SP Churachandpur su sarugyake DC Churachandpur Lunminthang Haukipna government ki yathang matungina Anova office asi hangdokpani masida kanagumba kharana yaningdaba leirabasu government ki order indaba yadabana tawbani haike Sub Division ki office hangdokle hairabasu office ama oibagi leifam thokpa machak mathum amadi staff matik chadabana functional oidri haiki See, this is in the interest of state government, better administration and district administration. Thank you. Nakalamromda Kangbai subdivision Thambe Yaroi Haiduna Kokshabung subdivision demand committee na Kaukiba Bana Kwakta dagi Hauraga Churachandpur Phawagi Tidim Lambida mi chatpagi chang nemke Kaithel Singh Kanakide Salvung area da Ban Saugotpa Singna Lambi Thingbagi Khongjang Changsinke Ban Saugotpa Kokshabung area dagi lakpa mioi chamarom sangabagi thoram loidriba phawba Moirang police na phajinduna thamke function loirba matungda phajiluba sing condition amata yaudana thadokhe Ban Saugar ki ba Hanglap Subdivision Chief Association ki Chairman Tinkomang Haukipna Nauna Sem riba Kangbai Subdivision asi maram chade haina Miam gi akan ba demand leading da ngasi mag Subdivision asi ki office government hangdok ki ba miam gi irang thokna basin bani government na Khosabung Subdivision thonduna Khosabung da office hangdrabadi akan ba khongjang changslakani Khosabung Subdivision Demand Committee ki wangang loina District Administration amasung government na matam kuina changsilakliba miam gi khongjangbu thawoidrabanina Khosabung amasung masigi akoibada leitba khulsing khudong chagadaba yenglaga atoppa amada yauksinjarage haiki Nomit kayani chathadana polaulaudana irang torakhi ado government na tabi darabnena mayam sin hai bisi koisi Manipur na kon darab Manipur administration government administration sina Khosabung area se kon darab ngasi hangi sinadi only subna tagi Kangbai gi damak tak hangba subdivision nina aduna ekoi kon ma chanma ngamoi government Earthquake and landslide in the vulnerable zone around Manipur haiba thimda numit humni gi oiba international workshop ama lakliba April 8 dagi 13 fawba Manipur University ki court hall da pangthoklagani workshop ase Center for Studies of Social Exclusion and Inclusive Policy MU na National Institute of Disaster Management Delhi Disaster Research Program JNU Delhi amade relevant disaster management of government ka khusham naduna pangthokadabani hari Manipur government Jirigi Cha Bagan Commerce and Industry Department ta pithoktuna handak March kungamanga da punna survey tawsi haina Survey and Settlement Office Jiribam na khangalaki ba thawong Mongbung amasung Moljol gi chief anina yaningda phongdokre
ngasi paumisinga unabada mongbong khulgi chief jangsat haukibna hauzik leiriba cha bagan asi lising chamapal marfuga mathoida matamaduki MLA Shinam Bijoyda khungi chief singna donation tawkibani adubu hauzik government na sembidrabanina khul khul singda pithok piro haina leiringai marak asida commerce and industry department ta pithokre maramaduna survey tawsi haina khangalaki bayaningde cha bagan asida lairaba khunja singna su nomduna hingliba asibo karimata khangalamdana government na lokhatliba thawong yaningde haike Moljom Kulgi Chief Satkolam Kukina Ipai Posting na Miamgi Panaba Pirambalam Asida Gamena Miamgi Panaba Tawiu Haiki Sector gi Nifumanga Suba Sam Rifles na Lamlai Police ki Apunba Kangbo Amana Khara Som Amasung Khurai area da Thiba Humba ki Thabuk Jathabada PLA gi Kada Ani Fare Hari Assam Rifles ki PRO gi Cherol Amana Pagalaba Mioi Ani Adudi Helen Jahi Kunthagumdoi Apokpa Ibo Chokba Laishram Ibungo Makoi Animak Lamlai Police Station da Sinakre Hari Amaromda Taraganito Suba Sam Rifles ki Kangbo Amana Khudeng Thabi Check Post ta Nupi Ama WY Tablet Chanipan Taraka Konana Fare Pagalaba Nupi si Maming Shori Jahi Kunthagataret Mapuroiba Laikhidraba Chawba Langthabal Dagini Hari Nipu Suba Sam Rifles na Sinduna Lem na Laing Bagi Camp Amalilong da Pangthokre Camp Aduda Mioi Jamaga Marifu Mangarom Laing Duna Hidak Langthak Sing Piki Batalen Asimagna Andro da Sumit Laing Bagi Camp Amapangthoki Amaromda Kamu Wi-Fi Kulda Solar Street Light Ani Khusnakre Hauze Sanabagi Pawmuk Lobirase ngasi sanabagi pauda Kobibon Sporting Club Moirang na sinduna chatharakhiba mapalak suba World Football Tournament ki champion Moirang Municipal Council Ward number 9 na oikhre Mukta High School ground da sanakhiba final match da Ward number 1 bu penalty da mari ohum da maithi pikibani loisinbagi thorum da Moirang Municipal Council gi chairperson vice chairperson amade councillor singsu saruyakhi UP da April Nipan dagi kunga mathoi fawba chathagadoriba National Hockey Championship da saruk yarunaba standby sanaroi ani yauna sanaroi taraganipan official amagi Ming Manipur Hockey na lauthokre mathang thagi marida Imphal thadokani hari Youth Affairs and Sports Department na sinduna mapan suba batch ki tha taruki regular coaching April gi ahan bachayol dagi horgani tongan ba masana kunga humdoi da chathagadaba coaching asida saruk yaning ba singna admission form director gi office amasung mari leina ba coach sing dagi loba yagani form thajin bagi roiba matam April mari phawbani hari Amofana Sinduna Mars Kunthadagi Pangthokadoriba Mapan Suba Loktak Trophy ki damak referee taraga mari gi ming amphana lauthokre Hauzik Makataba sanabagi pau boyaning thousand dagi mok phambigani Thagatsari ngasigi sanabagi pauda cricket Manipur Cricket Association na sinduna Luang Changbanggi Luang Pokpa Cricket Stadium amadi Langthabal Public Ground da team tara humdoina group ani thongna khairokuna chathariba ahum suba MCA Plate Cricket Tournament ki ngasi Luang Changbanggi Luang Pokpa Cricket Stadium da sanakhiba match da Oscar Pauna Bazar na PCC mayai koibibu run 69 da maithiba pikre Oscar Pauna Bazar na toss ngamduna ahanba innings ki batting tawbuda over kunthra da wicket mapal turaga run chamaga kumathoi lauki masigi pakhumda PCC mayai koibina over tarahumdoiga ball ahumda wicket loina turaga run nifu humdoi khak loduna match asi maiti khibani ngasi sanakhiba match asida Oscar Pauna Bazar gi sanaroi milanna wicket manga loduna man of the match takhre hayeng stadium asida Rez Naga Mafal amadi Chawkwa Kaithelga sanagani Amaromda Association asina sinduna Langthabal Public Ground da sanakhiba match da YSC High School na toss ngamduna ahanba innings ki batting tawda over kunthra taret ka ball ahumda run chamaga humbutruk loki masigi pakhumda anisuba innings ki batting tawkhiba Eastern Sporting Union wangkhaina over aniga ball ahumda wicket amata dudana run taruk lorba matungda nong tasilakwadagi makha tabas match sanakhidre hayeng ground asida Force Critical amadi PSC Khoyathonga sanagani UPF Mega Marathon United People Front na sahi khudingi leptana pangthokpa
Sahi asigi tara suba mega marathon Manipur sem saba loisilapaka loinana lamsang lamjen asida sijinagadaba nupa amadi nupigi t-shirt furit miyamda lauthokre ngasi Kaisampat junction da leiba UPF ki office da pangthokhiba thoram aduda tara suba mega marathon Manipur gi organizing committee ki chairman S Ratan Kumar, Vice Chairman W Second amadi convener and Rupachandra su saruk yakhi thoram asiga mari lenana committee asigi chairman S Ratan na phongdokhibada sahi asigi tara suba mega marathon Manipur mathang thagi April ki tang ahumda soidana pangthoknaba sem saba losilakle Run for Your Nation haiba thimda Manipur Amateur Athletic Association gi mieng makhada pangthokadoriba sahi asigi tara suba mega marathon Manipur sem saba losilakpaka loinana race asida nupa nupi athlete lising mga henbana saruk yagani hari marathon race asi mapung phana pangthoknabagi damakta Manipur da leriba club civil organization amadi praja section khudikmana mapung phaba sohojok pibinaba miyamna mateng pangbinaba appeal toragli lamsang lamjen asigi akoiba rutta lebiriba club organization amadi miyamna hairiba numit asigi lamjen asida mayamna clubna amadi kangluk khudimangna numit asigi lamjen asida mateng pangbiu amadi traffic ki silinau sing amadi law and order gi asoba thogdang lobiriba Manipur gi police ki department aso hai river numit asida asoi angam tholakpa yaba punamak mateng pangbiu haina United People's Front ki maikei degi pokjen jari Neroka Football Second Division I League ki Manipur gi Neroka Football Club amadi Pune gi Minerva Academy Football Club ka ayeng nungthil pung anida Khumbalampak Main Stadium da sanaragani hiram masigi matangda pre-match conference ama Singbairong da leiba Classic Grande da pangthokre conference asida Pune gi Minerva Academy Football Club ki CEO Ranjit Bajaj head coach Sarwinder Singh captain Jaswal Singh amadi Neroka Football Club Manipur gi manager TS Arun Kumar coach Gib Rai Khan amadi team captain W Tombasu saruk yakhi hayeng chanagadurba match asi yamna tap oijarabasu team animuna magi sanari singda match asi mai pangnaba kan hona ngani haiba wafam sing phongdokhi ado field dormina moi hoji adu hoi motivation adu training makan mayam tawre adu gi recovery leinaba adu gi problem laitre. Yes, we have two foreign players right now. Three foreign players right now. In fact, actually we don't call, doesn't matter it's home or away support, that memory stays with you for the rest of your life. And then playing well in front of the crowd and getting your away crowd to support you, that means you've really done well on the field. And if you are able to do that, then we've achieved our target. Howzik ayeng asagi pau amuk lobirasi. ICAR Lampel Patagi Pangwa Pauda Nasigi Kwaidiki Sakiba degree Celsius Kumatoi Dasmit Dare Kwaidiki Ingba degree Celsius Taramanga Nungshita Yauba Ising Nilgisang Ayukda Sada Marpunitoy Nungtilda Sada Hukumari Oiki Ngasigi nong chukibagi sang sinod na speak mari militar buhay. Manipur State Technical University likhat na ba cabinet na ayaba pikre. May paksana haurong bongi ay busuyawan biu mina longjanggi auto driver na Humpugom doi Super National Film Award listing ani taratoki mana pinana ba amade Mega Chandra Kongbam da Best Film Critic National Award pinana ba laukthokrai. Amade Fire Service ke water tender season atuna yausang kumai manungda ising kape yaukibagi thombu mioi kayana angakpa phongdok narakli. Nasigidi ISTV na pizza pau matang salojere miyang tabi basinggo mukana krumji.